Siulu soana sang tu di pakaborok lan puang Yesu, paranno sitamu sule lan tepenan da bisaran na puang matua umpama tan na pena, ulendu i channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Kadang na puang lata bahasa lan atu yate dia lam mai mak penduan na Timotius pasal 2 angka misa saya lako angka 7. Apa dolo lata bahasa tu kadang na puang matua sia latanannu mai komi tapi tak ada patunduan na pena masallo umpama siang ni laku kita ta masambayang. Tontong bangkan itu mak kure sumanga mati olo malabi mi puang. Bilang na kamu mau puang mamase sia puang mak pakaborok. Puang on nampui mintu kakuasan sia puang usorongan kan itu dona katuan selakona. Lan puang Yesus Kristus tu mangka ulak bak mintu kasalangki. Laki basa tu kadami o puang. Ena masalo tundui kan ni. Pamasyang kita matangaki angki tandai patung na tu kadami. Lansangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Yamoto anakku, manannak ko lan pak kamasean tete dio Kristus Yesus. Na dipakondi na kuah. Den talu agan tu latape maranga lan unting ngayo kama parisan. Den talu agan tu latape maranga lan unting ngayo kama parisan. Silu kaborok lan puang Yesus Kristus. Ia tu kadang na puang matua. Tu tabasa sia tarangi lan atu iate. Umpak pesanan ni lako kita solanasang tu talu pak pasusian. Ba tu talu agan. Tu lata tanga sia tape maranga. Lata isan tongan lan unting ngayoy. Ba tu unolai. Tu kama parisan na tahun na puang ba tu tomak patongan ya tu talu akan iya to ya mo tu mak pempisan na surudadu lan unangkaran pengkarangan na nama penduan na to si torok buku lan kapaningon la untarima makota nama pentaluna to marak tak mak paklak lan umpalalo pengkarangan na. Sulu to di kabroi lan puang Yesus Kristus. Susi misa surudadu kemarasan ni lan kapararian tai anatangaran ni tu kinalona rapunna sia katuan na kialo-kialo. Ia tu pastanan na misa surudadu ia mau tu batak lan kapararian. Dikua anak kalo ipenana ponggawana batu komandanna tendu kamoto tukumua ia tu tosarani butung to batu to mak patongan lako puang matua tangla usara ikalena sia tangakna tua gan sengak lantelino ia teh sangadina tontong masokan sia batak lan puang matua. Moi anak ia tu katolinuan na ba tu katolinuan ta solana sangki nenne umpabu tu karanggangan rosso ina sia kaboyokan apa inala tontong ki bantang tu kapatonganan ta laku puang matua susi misa to si torok buku lan kapaningon manasta kumuala patalo ke na olai tu kapaninguan iya to ke na pogau isi turu atoran kapaninguan iya to ya tu to di saaburan to sarani manasa kumua lapatalo ke unting ngawe kama parisan ke unturu i atoran katuan susi misa to sarani susinna malolo tuo kina lan unangkaran itu dio napasananna. Tendu kamoto tukumua ia tuto sarani ba tuto mak patongan sang tinti misa to mak paklak matuttu ba tu birisan umpasarak paklakna dikua anna membua melo tu mintu na pogauna sia na karangna sulu di pakaborok lan puang Yesus Kristus lan unting ngayoi tu mak rupa-rupa kama parisan tai antala untiro bitiki tu mintu na to sangadina la tontong ki masambayang
Umpeta ada kamatotoran sia kakinan lako puang matua. Sia la tontong duka ki tu birisan mengkarang. Kina sia masokan lan katuanta sia si solah puang Yesu juru salamata. Amin kadanna puang. Tontong kipeta dalako kita solanasang kumua ta subscribe ite kadanna puang matua. Sia tapak bagian nih lako sang baine sang maneta. Kure sumanga puang tontong umpasake ki solanasang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.